Nyakubahwa ba minisitiri, ba nyakubahwa badepite muri hano, ba nyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, nyakubahwa uhagarariye UNICEF mu Rwanda, batumirwa mwese, mwaramutse neza. Ibyo utaruzi kuri Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente. Igo Stamina TV, Negros Newan, mbahaye ikaze. Minisitiri w'Intebe Ngirente Edouard yavukiye Mbirimana Matovu mu murenge wa Coko mu karere ka Gakenke aho mu ntara y'Amajyaruguru wa 22 Gashyantare mu mwaka w'1973. Kugeza ubu Ngirente arubatse, afite umugore n'abana babiri. Dr. Ngirente kandi yize amashuri abanza Rwahi, amashuri yisumbuye ayigira mu rwunge rw'amashuri rwa Byumba mu mibare n'ubugenge. Akomereza kandi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yiga amasomo ajyanye n'ubukungu. Nyuma yakomeje mu Bubiligi aho yakuye impamyabushobozi zigera kuri 2 zo ku rwego rwa Masters mu bukungu ndetse no mu ibarurisha mibare. Anahakura kandi impamyabushobozi y'ikirenga PhD. Yabaye umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'ubuhinzi kugeza muri 2009. Muri 2009 kandi kugeza 2011 yari umuyobozi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ashinzwe kandi ibijyanye n'ubukungu. Muri Werurwe 2021 inama y'abaminisitiri yamwemereye guhagarika akazi mu gihe kitazwi, ahita ajya gukora muri banki y'Isi, aba umujyanama mu by'ubukungu. Nyuma kandi yaje kuzamurwa mu ntera agirwa umujyanama mukuru mu by'ubukungu, ashinzwe kandi ibihugu bisaga 20 byo ku mugabane wa Afurika n'u Rwanda rurimo. Kuwa 30 Kanama 2017 nibwo yarahiriye kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda muri manda ya Perezida wa Repubulika 2017-2024. Kugeza ubu niwe ukiri Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Ngayo nguko ngibyo ibya Dr. Ngirente Edouard. Ukeneye kumenya andi makuru hacukumbuye, nta kindi usabwa ni ukora like, share ndetse na subscribe kuri Igo Stamina TV. Ni Negros Newan, turabakunda cyane. Hasta la vista, hasta la vigo.